Sa totoka baka o tira sera ni vanua wakna i vanua turanga o maduata singandamu a vanua miau sambula sia miau sambula re vikim ni keda na bio kanyu ni sia matiko mai na kabina ni kua sa turute chukungona vi mama ni tin sa wala tal chukungona vi mama na walu wala kana diwa mai viti sa viti chukumbe kana kaloko mai ni silandingo chekopi vi mama ni diwa vi mama ni diwa sa vampula sarchukani valevu vikim ni todo ko sara na bio kanyu ni sema tiku menikua tiku talangondo na mnondo bulangi na kaviongo sema sarchukumai na bononi veyo mbalambalavu mai Aotearoa se menisela di levu already came back na vami ni vinaka ni selemo kwa na nona ngaune na kabina ni ko mi tomani tala chiko na nonda vitala no na buku ni bono turanga o maduata ngol chuka na bakambula pekem ni ket sarna semati ko may Amerika may ni Australia may na tokla loma pakatalanga kin bekem do may Europe may chamani bekem do may Ngilandi na bakalevu nando vito kun chuka may na semati ko may na vitala no na bimadaw sa kaning ngule da kinorto no bekanta to Mesia so talangar do bakarong chiko may Dubai, may Japani, may Hong Kong. Andora ka na lebu ni bebe kani rando sema may na program ko binaka baka lebu na nominado may baka lebu na nonda may to mala tala chiko na betal no ina nonda bulangi tiko ni ko bulangi do kai bulangi sureti na mbongi binaka ngo check kope mayono and sana bakang bula saranggo buwa menangkay bakang madalti kenda pamadalti kwa manda weekenda iya sember manda ya bakang bula manda check kopi bir na bio kani rabarong ting meniko yo meu sambulare kede warong tumai na tarabimbongi reni ua ambula chunga ai New Zealand ilani sa mbongi lebuto sa daylight saving ilani rongre sere anda sangerong dauch itu talangai New Zealand jo talangan itu recording na singenda muto bano iyo bambula chuka ni bikim ni kelina barong chumai na buna dabanga ni sama maikina au marutakan ni rauni suriti mai ndonongu vitana lele ke Dr. T kilani lebu sara turu chubiau na bula ngo maduata ngai no vitar tarasomu mai au sa rangodao china vitalanoa ni lebu na lubei maduata sara interview takitsuko bana nomu wata ngo bina servali Dr. T na kung nakapalusara na mo ba kayo taka na kira-kira malumong ngor sarto ka ni Hawaii may berto na vitamin men buke o katalaki na buno ba turango na tolasi na kabakalebu iya kererin do mak mo ba mataltikim ni matabi kenta chekope na numukor ni baso kina bunua wasus mikina naka au na bosom benga bamba umerani na dingo marawa kimni kede na warong chumai
na rangu te kope ramala mai ono. Au darbo ni dikumbia, nongu koro o watulele, na matangali o lingau, nongu tokotoka o keteni. Uwasu I wuniwai, sangani da konrobe, nongu ebusa ni nongu na maramana tinangu tete viva, na matangali o tete viva na nona tokotoko na humai. Na adangu, na ada talanga mai bana kornei tinangu, te kope ramalai au asustungu mai dikumbia. Au kalasi 2 mea bana kalasi 8 na dikumbia district school. Nimbera ni kita toki mai na nei tau matapupale me kita ngole mai lambasa na Vankarabuli. Ambenga na background lega na membaletan na bono udabutu makina watakina nongu korni basu au wawa tisara I Butia mai rewa na maramana watingu e basu tali tsunga I Kandau. Arto tolu tsunga lubengu rona tangane tona elewa. Kito watu tsungango I Otago, Otepoti, sei Daniden. Naka. Totoka wakauti. Wakadapmanda e sona kaumbono numatu e na nomubuli me na koribuli o Dikumbia District School. Wakadapu manda na nomundo ngole kornibuli. Wakadapu bondo pachi se o tombale se o bondo wanga bukombeka se kambeka ni torrau. Mamadal taka manda weekend check up. Kila ni ngona vitala rongo vitalo takatsubali wotiki na lubengu tangane ko sa drobo sa bagichinika tolu me sa la kon next year me sana la ko me lai secondary school na vitalo ni tombale ngone ngonongo na lubeki ma misara motokai mateni vale korubuli mateni vale ngendo pamadala takatsubi ko ne tombale vi matakalilai usintara rama de videna kilometer. O Dikumbia taudoko via 10 kilometers long na balabu ni anu Dikumbia. Ken mabale na bono atukina nongu koro yau me ado I koribuli via tukina va se 5 kilometer. Na tombale besinga la kwani li sumai. Io tamani daga leu. Io dona bono talanga ya testing making on the endurance testing making na ngona londa nonda I think we become more resilient. Je, nda tamata kokoa. Nda rani tombal matakali lai nda tombal tiviani di sumai. Sangat tali nda kai tereni me wakata kira ngone rotungo. Rala ko tsukor na gym, rala tereni na besinga o kelulu tule mera kokoa. Nda na kor santa kokoa sartunga. Physically na nonda tuba kini mbula bana ngonda e kokoa ni nda tumena ko. Ando na kale una visus nimbula e komunike na susumina kor ni na rani bandin dina taka na kau tukunango we condition physically ni nonda tobu nimbula klani ambe kan dona kalebu rani ndana tauramai wana bongo na mbulo menakoro so na beka leli saranga una bondosi e wando tala nungu gosio vai adanga vio nungu se dan ramal klani so rabarro timena kabingo rtona nungu kasin rtona rani wasamatak na nungu gosio io but dona ngona binak ngona re ngona nibuli mai na koro Sa totoka wakauti. Do bida na kaloko sa bimbi mai vale. Mo bimbi mai na koro mo ngole koribuli do bida na miniti na tombal. Io se na ngone ai e watau na totolo ni ka vetu na dona ua so ngona de lestena na wana di so ngona de di so ngona tombale en rakivinaka so ngona rakida na yo kito na korira kito via ya wato wale na buno kito la kwene kina ko kore to na mabe ke Dikumbia gori e tuku mai kona sana idake irna ortona korida ke kito na tuku na sana sombira ke botulelo no tobatu botulelo no tobatu kito mena ke tombale daki me vango na korubule tuku loma vi mama ngaloa I Kembek io tuku ndona muri loma gori kila ni tuku loma ke ai
Reda nungu mouse meka. O kito na chumbe kan dona buno ike o na korora chudo na buno ika. Tomba li loma ike. Reda na uli bono toka ya na masi. Gor na masi. Iyo na chugo na kenan dona buno irango na korubuli. Korto mai dake. Korto tomba le anikia o kito mai ra tomba le mai vango sota I loma na korubuli. Sa loma don. Isa. Nagibakatautunan ra ki Chekope. Kaya kaya ra kita na bebe sosombe ka ng unsal. Iyo. Ito na kage ba tabuli dia na nunggu grandfather na routine ni an rabi matakalay. Sandaw mo naman ni te ubi siya nga ni te tapioca an rabi matakalilay kaya wala ko na werlay tendo na buni kau tendo na ka mindona singa mo tendo na ka kaya ko sin tendo na buni tapioca tendo na buni bunji tendo na buni kawai bata singa bata na madawa na bakibo mo na kana may nandun ka na simple process au sala ko mengo sampai bulit na kani banga takingele na kango sangay botule sumay biya we bimatakalilay bili nakabi le sumay le dambuka bili niu matakalilay mo takaba kesenga kasin la kon lay titay andra sama kinu mo sanibale tomendo niuto kita udah nunggu nani itu balik non tabari niuto le untuk tu sangai itu balik desakai itu sama kina niuto sangai diri sombole sisili gele semua ya sama ready tu na katalawe katalau ngunci paka ngunci uto na ngunci tapioca ngunci bundi ngunci kawai nangon ni kawai kuasa tunga na breakfast matakalilay sa sangai lako kurubuli Ado kurubuli na lunchtime sana ngay kawin na kim bos ngale sa tungor ndo ko kakana. Yau ngay tika mo bakilay mo alo mo tumay o sa tika kalasi vitu walu o sa kalasi vitu kalasi walu durimbure. Wow. Baro tu nangona ni vuli ranga si vuli ngona na idea Uli ba kukuha mo pasi mora nila ko lambasa. Baka bibi ba ungit itu Yo. Idea. Na idea ya mo uli ba kukuha mora ni pasi na mo kalasi walu mora nila ko lay uli into na kuru uli lambasa. Ade dombe ka na frame takin ni baka some that's one way to get out from the island Baka me batu kubaya na gay ralang mana buli rangone buli ralang ko takmay tugumay buli baka ko moran la o lambasa la ibuli lambasa libu kima mi sin libu nangaw na nimbiu mana koro biu may digumbia o yau o kito nunguta na first generation orto mbiutan na koro merto mbiuti dikumbia may wikito na nito matabu walo kito pero lako may napangangara huli. Kibambali, pero to kede na generation me adobe na grandfather mai sinindobe ra imbita na koro, pero tunga na koro. Nangona gay bibi makin nuguta sa lako kede sarangami bando na marama na chinango pati kito lew 5 taudoko. Kito umbita tuya na vale ka taudoko kito sa lako may napangangara huli lambasa. Sasandina. Ikim do lebi de kede na bitafini Chekope. Ito lew 5. O iko namba bide lo mea Chekope urtunelini. Eu na kene karua na nongu sis kongasi tondo via u ko lu na 1995 na lu. Isa kona wanga kwa isa. Kwa lu. Kona itala no ne nongu nei kongalumbula toluitara. Toluitara. Ngoni bino kutai. Kena rongoda no itala no ko tal no taki kwenga na nongu sis Bota kena watina na roto sa mbito menawanga na itala no nungu sisia ko gasbiau sangai baka watina ndongo na lakalaka iyo sangai baru wala ko tsume ameru me bareta baru baka mau no iyo na ngas ni buli na watina ko ngas buli tsume ngas buli o masta Andrea anong ngas ni buli talangani klasi walu ni mbera ni bichi di kumbia mai sa sebenarnya balik besar cukup penemuan maya. Berarti dia bakal sama tak cukup dan ni robitan no kinu ni. Atau kuno ko ni sanggal mai. Misal ko suka lista ni cukup ni nanu mitu akam. Iya.
Dona malani. Iya. Ele ko chorto mai nongu sis bata ke na China korto na no itala no no to san bibi ke saya musin korko ngasio sango yau sangai total nongu brother sangai total leo sangai total nongu brother ko ngoni sar sabe na vale besar na no may você to no itala no que nem se me di kumbia maro bakalibu ni ikrubitar tar chuba bakalibu ke chirete o marau bole maro Douglas o klein warong tal ngamin gombul binakatinite binakawali bula sema tichiko ni biwakan en ka binakani ko maro sar ni sema macha kope me metalo no tumanda weekenda tali mangi manda me biba unget tu weekenda na nono buli nga mi di kumbia oni sari chiko na mapengo o di kumbia tok sarango untuk pointing nga waktu dono ni dak sa tok mikino di kumbia do lebu na wanga babunto sartu cheko pina wanga do bia pula on beka se da bantu kana lebu kan la na wanga nangono ko sala ko sa lago so wanga di matentu yo dona kala nona ka usange notis ta kana ngono go na vitala noa kita vitala no wango na vitala no ni iko na la kem do na la ko di kumbia ngona da so na next week sini na date na sini rawan ni duanga na singa singa bukan lulusan tanah laut kina nakake de watau nanraki kisan raki da sana wawa tu na laku ketang kai chuko ni bango do umna do tu ni bango do lim na dorkan do sa ruim ber nom do laku na ketang umna ngai si Bueno, gue sangai do understand ta kanina kake de na laku di kumbia e watau nanraki bateni ratakoso na wanga dingai sibia na 25 notes sa sinda na takoso satu talenga air na damongo na ndau ko wanga kila na vanua ya na vitalano ni sada tu mena korro to sota na ngona da to sota uchi na ngunuchi se to sota na kabi uchi na ba kabi sinindu na vitalano ni bango so tana walu matakalilai sidang nutsi ken bambale ke baka wayandam berra orto na ke baka orto yandam berra warra umberna ti ke tanga ngun china tini ke bambale o china ngunuti can be anytime main na walu kina chini karuana kalok so o china basingale can be anytime main na o china chin karuana kaloko mabole kana tolu se vai na kabi ebe batu baya na yo no vitala no na la ko di kumbia atunchu do la ko ngona da next week ya na ngona ngain rakibina kakina ke boka samoni chan rakibina sala ko na tosu so taga na wabu ke boka sengara ni drag tu me ame do besar bantu na barombuka na kambimbi chunga era na red sunan raki era on takos ke mambale di kumbia singan ni singan dotu na set time se na routine me laku tunga na wanga ngona ngango sala ko kina la ko le wawa ikia so you have to go with the flow you kuma na laku lambasa le tuiki a waraka wawa ke sanra ki dai ko no wawa no saya to tele madanga di kumbia no sala tu di kumbia una sino tunga usabi ala kun mataka ken raki datu una wawa ke le igual na singa si dona mada ona waraka sartunga me so niyo sabaru nanu machuku no biala ko di kumbia mo expect ka chuku na length na time ni kaba ko mo consider ta ni na baro chuna la sa totoka ko chisa kemni na biyo kanidi kumbia kemni na sema kadai di kumbia ni bula binaka bali na sema ti kumaini kwa me no bula ni ti ko chekope mayono me na koro o batulele may di kumbia pinaka bali sar chekope na tarunga tarabo be tarunga nangono tumbuda kami kinumbu kalasin do kin kalasyon no may di kumbia district school botu indo na takavaka wakamendo tanratu men dono mo takavaka ngono sana lak melambasa sana may buli mo na lako be do na tambani takavaka do talita isa pinaka na tarong go dabongo kila via o que una soma dona side na sema dona kena na kai tukuni biau bota kena kai ra tukuni biau nangasi ra tala membaleta nongumbulo ya we vango eu su bulavitu
Sudubulaonu. Na italanoa tala alipate dona tunanga ni itasiri tala tsumi itu biar dangona undorongoda ke dotukun nukutana ngona salai bapteskino yau irunga na kana ya do vinaka sedai erana ngoni do Sudubulaonu gai nakake de ngona ngai tumekina atukun tunga bio me una lai tala kila yo I didn't know anything apart from yung ni kindambula tu na ano leilai kita sini kilan sembir ni reir na visa da sini reir vale una buni wai irna pailate the only thing we look up to irna tal kilan ni barita kitsubenga na bonu kena kali lai ni bonu au susmekina kila sa may biti bonwele sa mi do tental no gu sareta na purumura ni sa pa kami rombele yo manangon ngu tume na koro eu nungu aim tu ngau no dona kanga watali takatua ni na kali mo no dona italta sa katotok mau titi cekope iya eu kada do tu tu sianga ni don la rendre ke bakai bisa no mua na sianga ni kila na tos chung pela gauna ona rere li tal me ka don ngona ceko Inaka vale usara na viu sedi ko cekope iya sanga bakata no musanga ngol melambasa kena no mai buli na leso ni manda o usanga metora o ator na leso ni bakasainisi se ator na leso ni bakaats eu tori atse kila ni kimamina la kumena koro dona rendre lebu kimimistaba na bosa matanga pamba na bosa pamba ngo ke ka morongo da pamalu na ni mami na slang be ka sura ni ka na bosa pamba kimamina kai dikumbi kimimina kilanga go na la ini dikumbi ke ka mewa bango mewa bosa vadi umbia no ndoru vitala no na raw bia but very conscious of the other people that are listening so wina ka mera ni ndoru vitala nga pa mbau mera ni Italia ke slang tu vadi kumbia no bosa pamba that's okay don wina we were very poor as a family. We grew up in a very poor family. Kladi orto mai tuki orto nana marau nimber ni toki no ta wuli na kurbuli ka India li Lambasa Sangam College. Form 3 me da form 7. Kaya form 6 au fail form 6. Somta metal form 6 sangi pasi. Na lesson ni benga usangai like really fall in love with history na bonua ugelere ki no passion ni nongu grandmother ko do tukunio ko ne vi kabi kede ni keto ndo dambi tu mena kordo sonanga una vi singabaru mbuka se weekend kime mina la ke de valele na vale win no grandmother kime mile rongo tukuni do vida tu na favorite na tukuni kim dorongoda do sonanga una ke sa sini la kuna favorite ya kim na request tal no go me tal lo tek da tukunia sonanga una sando do grandmother she come up with her own talano ko me tal lo tek kito ngana buana kito ke na david tu mbongi singa menge o kito me become the bongo character in her story that used to be really funny. Do talita kabale bokito. Boleta ningono na talota kiko kina. You want to become a very good character in her story. Ana bono talita kina italanoa. Na history. Angona my form 16 I did really well in history. And that was the beginning of my passion for Willy Bola nongu ndike na italno na tukuni na Kamakawa. I think up till now I still read a lot of archive stories and stories after stories. The only difference at the moment ne usava redes una kanibang mga takingele na buku kini kana bang takinangele man on the one. Masara. Hindi niya. Gaya baka na tos ya may Lambasa gondo sa tikusar mi Nisilandi. May Otago na puno nga do talatan ratu nga do rong da tu se do sarap tu na kanayal. Gaya baka may na Wondo Wanga
may vikumbia ilambasa may nawatawanga po kay New Zealand lebu ron indo man tanong mutalno ika. Yo so ya o chinongu form 7 na ola ko buli isuba la buli Central Queensland University. Kia ola tekebu form 7 form 6 au form 6 ko ilambasa sa tekebu gitoraka. Sa tekebu gito na tim ni Maduata na ser ke Maduata ko langa tsungo. Irake na ingo lebu bikem ningo sange pakam ninge kinta wala ngame ingo nango bateni sa prestedio tu Maduata la bosango na singandamu tua bonua ningo na utala no takina be lebu na tamata ki lebu mandanga na kai Maduata tu ke lebu sinkila yo o kima mina ngito timana tim Maduata kimi mina tu mai Maduata kimi kila bina sertunga na itala no na itukuni na sere na kedi bale na kakede baya. O kito idaninin kito ulanga na serengo na ngone ni Fiji Language Week. Idaninin na sere kimi Maduata kito recording taka. O tinga e ruana madao na ito ulanga na serea ading ta kito Maduata me tarane tutu pa presidente. So it was maybe a coincidence. Io au gito wana tim Maduata na tinka dio de sobul ka vitu from vitu tugo I lambas sangam wana tim ni kolsin Maduata onge la ko suba. Tinika na rono ndo luado na ku ni civilian ku au satu isuba ya. Lago sar tunga suba nangone ado kinaku o listale kito listale lambasa io ngone au sangit kina tim ni USP na gitoraka vale lai na nungu gitoraka o bulichiko CQ au salai dakadak sarne telecom 2001 au sangito kina wana tim ni rewa tim ni burmasanga ko sa tim ni rewa tungo 2001 2002, 2003. Asa bidibisin kinorewa. 2004 me adobana 2004 sa dingita kikina na Super 4 quando da tumai viti na Super Rugby quando da tumai viti Telebu Knights, Super Highlanders, Canterbury Crusaders, Coastal Stallions. Aula dingita tumai wana tim ni Telebu Knights. Baleta ni uang gitu cuma tim ni rewa. So ana banu ai tanto la kina via una na katu meningi torakai overseas. Sa sanga la ko mai na option me la ko Varanise ke senga la ko Englandi se la ko Australia. New Zealand was the last minute. Ona ngai tanto la mai kina New Zealand au sa tarasangan na vitalan no sana la ko mai makarang gitu New Zealand. Saya kapan tu ni ukila pun ulah kina, ukila itu New Zealand o Kalandi, au sini kila ni ulah kui dani Otago, do cara na tahu ni lelai Central Otago lagi gitu tu kina. But that was the opportunity ni bimbi mai vici, ni ulah kau main gitar ke New Zealand. Bagi memina do gitar ke, bagi rakyat na warong cuma iklan na gitar ke do na kabina karena ni tola bagi teli na katu beli lebu weekend sanda lebu tel ngabir na bekangu la komena gitorak sartungku saramai ba kuroi saramai ba sarata rawatan rekani taka na they become qualified builders yo oyau aula kumai na main gitoraka au mai lakabutal ngandona trade. I'm a qualified trade screen printers yang nasasangan ni bangkara sasangan miraw na pepa. Totoo isa. Kami na dyan, narong ital no bango. Hindi libo na nguna, bir na barong chukumay, tutal nga nanon ritalan no, libo na kanda na rongo, da bir na diwi kanda, ini kuwa, tarongo da sarang ngo bikim ni na katumba, tanto la bikim ni, iya may nanong saya to may ni silandi, sangga may nakawa na mubuli ni screen printing, toron na ngon malabo na namubuli na tambanan ko? Iyo, nunggu apprentice tolu kinabanambaki nangona ya laku taltungaki na idea ni laku Australia se tostali se so
manindang gito rakatu damungo sengan ni pakai steady tu seme dakilatu ni everybody knows ni nandona singa nauch na gito raka. So aula ko Australia la ko kiala ngito wale lai senga listal mai. Sangai daka bonongu trade apprenticeship ni screen printing route ni tolu nambaki. Tolu nambaki to be a qualified. Ni usa qualified na job title ni screen printing comes as one of the shortage of skilled labor in New Zealand. So ya nangai rawa kina na pepa ni screen printer ko ngai rawatan na permanent resident. Na gitora kay sini rawatan na permanent resident. To be a professional rugby player is not a shortage of skill in New Zealand. So sini rawata au na kaya ko gitora katsunga na uchinga nung gito na lesuvici. Kaya ko na lako I Varnise si lako wangaratal no talabanua na uchinga nung gito au na lako una lesuvici. Yo sa chukunga na sasanga mi kenda lako me na bonon dendre bateki me mina lako me bonon dendre bateki me lako me dikumbia so na kake de ke ulako duruma mai na koro lako me tu lambasa so you don't know any better iku sa kilato iku ni ngono iku sa lako me kina dona bono wango iku mona sasanga taki iku saranga mona rawata mona iyo mona rawani na rawati ko so lako saranga na sasanga yo lebu na ngauna lebu talen na tamat lebu na kar yun na barongo dai lebu na tamat aro tukuna bigongo mai go dona ofango lako mengo yo na important things is na yo no muscle na tamat aro tukuna no muscle. Who do you include in this circle? When you make decisions, make sure you include these people. Ngona sala ko mikin na chingu sa chuna lubengu or tonungu family or no tamangu kina chinangu mambalen na decision na ngela ka boya usa singing ngay no decision ngoyo kaya makami wasi dorobo tunga around na tos ako mo Australia sa nga to bolay kya sinrawa sa nga tostal na banua plani okenda kita kay bichi trial and error bale on the system kita tamad daw sa sanga kita kay bichi na bunua nga kita daw falsehood kina we don't invest in seeking knowledge to understand menda wangarair na tamata ko sa takabaochi sa sakilachi ko na kina dakada mo dakaba me totolo kina ngo rawatan ko se na vital no bango na vital no bango ke pakain doran di barong tsumai then you can use this information morani wangataka morani na buki ko kina yo kenda lebno ngona kena okay ni sanda daw on wango nanda we are on to our own space kena sa sangatangan go darlako we work so hard kila baleta yo sometimes we don't work very smart tunga nang unsalan do menda laukina se tunga irna tamata qualified meda advice te kenda okay lebo ngona kenda warong wa Italia baleta ninda sini kilatu na dava kenda menda taka se na dava dina yuko via achieve takai ukila ni ya unakange ibuke wale bunungu lakumea ni ile unatamata advice tiki we I have a lot of good people behind me so senga wala nungu boso era sa trust takia nungu ngito ngito trust takia bunini dagadaka and then I have my spiritual mentor ire velotu ire tamata advice tiki go na kali bukenda menda vangata ka kenta kenda na KBC vangata na bosa na go tamsakani weekend na KBC but the live weekend the live on the system become to more realize ta understand ta kan ni live na una kenda sing such saran we be honest with each other kenda na una live na una kenda da were umbi kela excepto situ na lenga ngori iko fanga kela e batuba na vital no na sinto na lenga excepto iko apply ta ngora rawa but in fact iko mo ba madal ta na sinra ngorida iko ta kabongo takabaya nangera ni
Yeah, menunggu experience ya, maybe different from other people. Dia nasar. Dolo ultang binaksar nga o butaya na who you add in your circle of friends Don dia na ulutang binakaya but kin working smart o klan yo ken tambak don na ka tamatambak ka tamsaka endaron ka weekend to na generation go and na kambak klan do tukun weekend work hard work hard nakaka makuko yan nakau tukun ni ko sa chukuna work hard rere mesana kay tangatalen ni kana work smart so working smart what can you do maybe in a shorter space of time dasar nga na ulutang binakan mutukun mi anatar who can you ask questions, who can you ask for advice lam ni balo tidi kumbakan do na torang talam be ko ron ni tarokina se mongwal saranga na tamban immigration li tar saranga bat do berto so nakalalay baya ele nangon do rere tumbe kasi na do bakarong italano nga se do tukun na maya nakatukun na maya di na todo na werumbumbe and na tukun na tumbe nga nandel ni non tabi nakatanga menta baka marutak mbaka indua iya na ulutangan din itu talen na talen rukun vital no tala totokan din na Jacob na mo o asia may na ulutangan umarutak baliw ni tukun cuma na ulutangan ni gitora kabi lebu sarangar na barong cuma ni kuwa talita kinamutal no takmaya na numungale na tambanan ni screen printing which is a shortage ni da dokela biket na lakukan na bisi burubur sando tumay berton immigration na bitamba na taposoti sana on sa tiktak na boxa ni nakakaya sa sul serangan na namdopet raw na kena sul na kami bi mechi ko na vehicle na nomu bigger goal and how to get there singing ni to become a screen printer bango sini may kain sini daga binaka screen printer but it was a process that I have to do to get to where I am. Level na fruit pickers now fruit pickers na farm na job na dairy farm become a shortage of skill labor in New Zealand now. So Italia you go about degree may vici like you have to go through the process the government will be one of these shortages that the government needs person that the government need. Sarano mo pepa, you serve that 5 years that you're required to do for the government, working that nakataka wana field ya. Sao siya sangke free fall, sangke lawa kaya ko tostale toso. Yun na kima mina lako may bono dendre, kima na kila na kena na opportunity bango na kena vinaka ni nda saya to may bango nda kuningi bawaletaka baleta ni. Omdando redir na lubengu nangonongo redir na they have no idea. And balebu weekend na tangani, especially Fijian men who left Fiji looking for a better future abroad. Lebu na tamata they when iran to seek tamai this they don't understand the thinking that got involved, the hard work that you do, the discipline, nakakiri, nakabin doon na tamata to get to where they are. Whatever nabuno ikuchukin. The same process ertu nakaburto ng bibiu may dikumbiya ilang basa. The same process ertu nakaburto ng bichi ilang basa may lago may suba. Same process yung bichi may mo lago may New Zealand. Na binakato men da bula men da chubinak. Nasar nakabali besar cekope sigili ni ko kerubitano cikin dor marama ni sianganga oleh ni salomana angas ni bulu cikin di early childhood bidala ka wasia ko ni ko la wat sarga la ka ni tu ko mano on wasia talanga mi kure patram robitano ni ko the buto ko na perseverance determination purpose what can a goal bana ulu tanga the buto ko ni ko the buto tale perseverance determination purpose and goal. Talita ka naman tabuto may na boss na goal. Ni chuko mo goal, mo rawata na naman do pepa ni chuko ni Silandi. There are steps that you have to follow. Moro ni gali ata ba kina na nakautatandra takatiko. Totoo ba ka uchi nakawasya meni kuya. Dora ka maruta ka ni dorbitan no na kabingango ni seber ni daru mo life mai. Sarta da buti ko chuko no mo nana marau. No mo sinumune marawe namunana iya dabut chimoko na numulutang numubuli
Andora ka na talo tiki ko chumi no na mamaraw tiko ko na dormi sa tungo. Sa makambulo chumi ko sa siya mamay bulare maraw tamay otine te. Mamadal ta kamana ko na numubulo sa nakabati ko may otako. Dora ka nung talita ka na bulo nakabati ko siya madabi keman. O takapatu nunggu mandideke nunggu PhD na kani na ulutanga na babalangi 50 years of independence, indigenous perception on sustainable land development in Fiji. Na 5.5 na baki ni tungalala na dava nonda rai na itauki na wakangata ki ningele na nonda bono mai vici. Be batu kuwa na kena na kena vandeo vaviti na vosango na sustainability sinindo na kena vandeo vaviti me kunera wa au sabanga takatsuko na vosango na itobo nimbula sautu me wakame define taka na the term sustainability na vosango na sustainability berarti wakandare na sustainability na kena wakandeo eroto tukunitsuko na United Nations ni kena wangatakin nom resources ngonongo morao ni ombula kena to make profit and also at the same time mena ngarauni mena rani rana wangatakatalenga irana kawartamata ni mataka se na kena vosoposta kiraro na thapa nga iko thakabatiku na ngonongo ke waka iko rani o thakabatiku na wingona kedenga me kini me mokako ni vesutaka kina se mona wakadadana na nonra na wangataka na nomu kawa ni mataka na ka iko wangataka tsuku ken bambale bango ke baka iko wangataka tsuku nangele na kena ibanga wangataki o takaba tsungu o to nomu kawa o to na rani na kana talenga mai banangelo iko wangataka tsuku klani na term ya na sustainability yo na ngonongo ele usaptunga na vital no ningele na wangataki ningele pata kena kame mbaleta nangele mai viti e sini le una tamata era raida na me raida mai na nonda katumbaleka na kaiviti me baka ke ndoru vitanga o takatsuku na ngonongo nonda wolvio ke nda duindui me baner na kaibalangi so irana ni ndala ko New na framework ni tamata duindui people thinking money economics na levu no bangata gini lavo sipteki lavo na kakete ba oke nda no da tobu nimbula na labongo no da tobu nimbula bagaviti no da tobu nimbula na korna no da tobu ni kaba bonu na kanda do marotaka na kanda ba labongo da ba marengeta na kaya septanga no da raida nangeli it shapes from that angle ke baka upa madalata kan tona kera madalataki na katumbaleka kenda rechu ni kina duindui no to katumbaleka kenda tona kaiviti endo baka dona circle everything is related to each other, everything is connected na kake de tu one another system tu na kena inaki so we live in like a circle yo ke baka mongere na bono era right skin era ke balangi nonra ilo right mikina maybe it's like a rectangle kila nonra world view so they're talking about people, planet and profit so these are the three things that they make sure me tu vinaka me ngeirawa ni survive kina dona economy se rao kina nambula chukubina kai okay to na kai bichi bia du toka like everything is in a circle yo ngereda indua rai mai bona dotani na iloilo dotale na worldview indu so rondu saranga vale yo na kanga ya ubina katsuku mu understand taka ya baka ngi ibarai da pamalua that's why maybe people say we are confused. Ratuna tamata ni kenda berra, ratuna tamata ni the singing is successful. Maybe we are just looking at it from a different angle. Yes. We are so wealthy in terms of resources,
We are truly the guardians of our own resources, which is probably a good thing. It's not a bad thing. Poor economically, but resource lebuna kai tu weekend. Lebuna tamata rangai ke Nislandi. I'm come from a business school. Auto kapan undergrad the business undergrad and masters in sustainable business, all from a business perspective. Dia nunggu PhD chungo. Ya ureda start chunga may bananonda rai na kaivici. Looking at it from our worldview, kila ni kaya kamo na kina mamadala rarang orang itu kuna na duit na katumbal kan dure darai kita durai chumikina. Nanto katumbal kan tu bukas kunto na circle. Everything is connected in that circles. Nanto katumbal kan kaya balangi sila like a rectangle. We watch ko pembeka bangko. So people, planet, and profit. Toka enda kerevea na dindini rai enda reikine ya nangonongo sakabiti chukuni ambaki ngono mubuli kadhaba na nomutatanda ni wote no mubuli kosange karuo ni ambaki ni nungu buli kila ni hope chuko me daka nungu data collection lebu sarchon tamata ubina katamu vital no taka vital no batakira lebuna nungu vitartar satu vitartar awu gitu bana tamata au bina kata meu na bangata kira simuna interview tekira sia tamu nondarai na bangata kiningele kosa da katsukuno do munongo beleta ni lebunga ngau na dawilika pango na newspaper tukun chukumai kina urtona Minister of Economy and these people development, tourism development. There's so many report only from economic perspective, Right. Yeah. So eu bin kata mo listu bir na leni banu mo litarong ira. Siya pa num ni rai na kena bangata kina gel. Siya pa num ni na numa en don mi visau na kena bangata kina gel. So yo na plan kaya baka lewani kalau me ochi na bulin me le suivici mo le suivici le vingaraba le vici na kena oyau nungu rai oyau I haven't finished na nungu buli na enlightenment na bosongo na enlightenment so okenda we will enlighten when Christianity come to Fiji se la como the white people era koto na Ibola era koto na kamera sangami babuli dikenda so even before they arrive we have another one burnisa na bonu do takskin na buli sara buli tur na do tawangka sa buli tu irna do taka labatali we already have a school Ratuli rakesa-kesa Sibi satu nanti we kor satu ya so there we already have that system in place. The only thing was different the curriculum visau sarla ko may rakeba langi irsa kota mo iranonra education system. This is where we getting a little bit confused okay na kay vice sarang kay ko mo sarang kay kota mo iranonra economic system agricultural system. So we already have our own system. And then sangai ilako manalo tu the Christianity come and enlighten us. Sangai coach kita main nak nimbulan tambulo tu kina. Ngone ya sangai mimbula talento nang bulan ngono sa sawan terai no tabasama. Yo eu ge tu kuna chune tu vitalo indo ngona university we need a second wave of enlightenment. It's not enlightenment, spiritual enlightenment, but it's knowledge enlightenment. Vinaka vikumbia man, I love that. Balita kepakanda na sini rani na visutaka nonda damongo nonda mentality so that we can all be looking from the same window or from that same nakatubala kakede amindare reda batsuna same thing yo na conflict mo na chunga na conflict ngo na aba chunga at some stage kenda to mendo do na buli na amna do wasam taka do wango
Sanende serangan na vital no betir tunggu they can understand ya utungun skani go medakanggo meritsta itu kan youth baletanggo na raw kinanggo ya kila everything because na burburan ni economic system there is already a system in place there. Okay, dan tu mana koro we need to understand that system, we need to look at it from that kona katumbale kaya. But the system dan our circle doesn't fit in the economical system ni rakebal lagi. Our system is good, it's perfect, for us in the village. If we want to get into development, we need to look at it from there. Why can't they just understand? Yang ona baleta ni kenda singni raida bata chiku naka duina kanda raida chiku. So I think the next wave, we need money, we need donors from overseas. We can pour as much money as we can into Fiji, but if Fijian people don't understand, we will lose millions and millions of dollars until we change, and because we can do it on our own. The only thing I mean that ngaya mendarin rida what the same thing. Nasarang totok baka ilibunang na you relying on others merlak may mergamit ka bikin ka baka nakatungchungori we can do it ourselves. May bisa nga naman taray. Yeah. I think the template is there. The one thing here na donors they come. They don't tell us the system. They just come and just give us money, and they pour us money, and they leave. And then what do we do with this in the first place? We need to understand the system. System of generating money, system of making money, system of getting up early in the morning. You have only 8 hours to plant. You only have 9 hours to do whatever you want to do. Just like everybody else. Don't example go. So I work 8 to 12 hours a day. I get paid for that hours. Okay. Why can't my people don't sing for 8 hours or to late te yasi? Semerto ten pine trees. Se te new. Kila? For after 5 years or 10 years, 7 kilometers part of the Kumbia is full of yasi tree. We mama ke the Kumbia sana te tukin na new. If you walk 8 hours every day, they new. Nasi kamu ngandu ni na sini na kasi nga motel do na longa pain. Kamu after 20 years you become millionaires. Balitang ona ni the sini understand tanga system. We don't understand time. We don't understand that people are getting paid hourly. We don't understand money. I'm just into that space. Don't saranga. No talita ka makaliw. Balata din mo kanibuling ko. Na may yang saranga weekend. Kaya mo na yang anibuli. Weekend na parang chikumay lele busar nga bi rongora babi di binakati kumay check up na buku ni nomu wasi chikumay na nomuluta ni buli enda maruta ni saliwir na lubi maduata ni sati ko na tamba ni buli bago menang anong goronga na nomuluta ngara kanong kumaraw maruta ka bali check up ni raw sarangan ni doangan ng wani 2K doangan ng wani maduata raw sarangan ni obalana no musisis yang weekend kimam na ulika buketel nga mibiso takan ni mamiray ya kimam na bito kontel nga bikim ni nyo na bangara chungo somer na may interview au klan dili barong chung minikua kebe kim ni na barong chung mai kebe ka ni pinakata mo ni sema may biche copy
ena buku ni nona ulutanga ni nona baka dindike ulutanga totoka na ulutanga ni ngele kena baka ngitagi na ngele na nonda rai na buku ni kena toke ni ngele kena baka ngitagi mena nonda rai baka toke ni getobole muni bitar mai bua ranyo ni sema mai bia na nungui bata nung dero ni sema tikimni seo ni saru ni bangari kwatalanga ni bola mata cikuta kina na dana check copy mayon ranyo ni rai ko kina ni bola mata ena buku ni ulutanga totoka ngu tona kanu talita ni rabi keda ngoni toke ni lebu nangau na ni dadore na tambani buli bango no ulutanga ningel erando meta kapital cunga rebulangi era lakatal cunga England era lakatal cunga Amerika me Japan me bolana non rathisis me baleta na non tangel ni toke yango sa da red seranga donga na lu benta ngoni toke esa me suletu no ngau na kena no buku kena no kilaka kena no yau me ongonga kina na nona takabana buli na lo mani bitana mbak sa tongo mai liu Jacob sa biba ko getitina na mu mai biba si bike mamini kua e tale ni da rede ni buli nga di kumbia district school ngole mai lambasa mai buli ben sa lambasa sangam yang go sa mai buli karawata na mu bisa sangam mai na mu undergraduate studies na mu masters nga go sa me to sarngon na mu takapti ko na mu PhD kema mi panu ni binaka chuka ni bikim do baka vitamani vosibe na mundo na ela na vito ko ni chuka bikim ni chekope ela buku ni no mubuli mai otago kito na ni takatu ni ngona sega ni ken matai ngani ni ototi matiki ni ototi ndro vitala no ono tuku tala no matin katumba mendar na mai vital no tal vosibe na ulutanga ningel lambai katumai rondo roso bukaro sa chiku do programo ni nomuni na suriti mai na ngoni toke o ni buli tu kan be korni buli bakaongo ni university menda mai vital no saranga no to baka viti blete mera ni ra kilatal ngawira na kanta na be kaenda na kabati ko na buku ni patindiki totok baka wati chakopi yani sebenarnya ni may dapat na nandaro betalan no ti ko tal na ulutanga sin dala kau binakata mo na wase ti ko baka so o bia baka binaka bia kabira na buku ni non revealing ni bisus bekem ni check-up na no musame da botungo na tambana ni buli usame da bongo pakatal ngaki na no mumbimbi ba no mai di kumbi lambasa no musati ko sarang gomini silani sa kena ngono go check-up naka kila ni nangai lebum bekar nangai sarabatal na video ngodo talangau na wabi minaka ni rani sulindo ngau na mo biwo singani na bata-batang go na vital no ni kena bangata kinangele una kebaka so tiko binakata me na vital no botiki au me baleta na kena bangata kinangele vitar tarmai usatu baro upinakata murongoda na domonda na kena na itoke I want to listen to the hearts and the mind of indigenous Fijian of what does sustainable land development means to them we kenda mendarani da tukuna mendarani barita me volai me publish taki me raoni ra wilika irna irna we university tungo irna do soli labuani vici na donors and government klani na bibu kebir na be babi fina talanga vale buber to na irna wekangu mai dikumbia binakata mo na babi fina kata kirto na korona tinangu mai bunwai watu klani there is a lot of things that I need to say to thank you guys for kilani wood au nasinda ni natukuna na lebu nukuwa binaka but it's inside here kilana maramana tinangu kilana nandendre ndona kai babuli da ko bi ona work ethic kabaka mindona kamu na babu binaka takir to kina na nungu momo batakir to na korona tinangu no to varita kabi na maramana tinangu na tamatan do taka to no kwena tamatan do taka siana kai mandu akina. So I want to thank all my uncle buter toke de nungu momo mai bunwai mai batu na vito koni na taka klani rotundo mostal chunga valebu verto mai lambasa matakina maramana watingu verto mai rewa mai kandabu na visusu na vi maroi tungo na ngone kundukundua na ngona ni bata-bata ini silandi this is a journey together as a family
Kango sinrao tundua. There's so many people that are holding me up here, and kilani without them, then nandang kita na ingo. Kilani na tosongo raronga ni David Orlingatak. Pinak. Sa mundo nak valeu sar Jacope mayon na mo siletu na mo ngone ni kuwa klani ni turang oso lebu tu na ngone do mo baka ngata kana no bandindiki yo volom soli bada ndonu no kerker mongol me mendar me bitala no tali tak bak lebu ni darungan de lesi di kumpeni kuwa lebu sarbir na kandera reda na mape lebu me ngona ba vini vinaka ondo tali tak ngone kina na program ngo Jacope ni do bakari ta bak lebu na mape ke viti andor ngone satu kuna ni tuta saru lebu no do barta na mape o kasarwa labo o kendrito ke ele una ngona ndo na no mutuni nda kila kerker tu na bibuno eu kili kanda bunga saru ciao ke do meno mos do kili na mos nga ia na no program ko engan red meta kila todo se va ba Jacope iyo ke to may kanta do don me ketombo kili kem do talanga mi di kumbia kem do mi di kumbia do talanga do kila na buno chikino butia me rewa buno talanga chikino kandau Totoko makauche ni totoko modo kona na nonda may buli bata da may biwase ni bata go. Martak sar nga baka lebu Jacope o banyo ni pinakan bikim do baka vitamani may otago ni na katoa na mundo buwan ni nakataka na buwan ni mataw sa chinggo na bakinggo bakno ni pinakatalitungan ng katumay ni nando na bakyo buboy pinakan na numuwa didike kaya na numubuli. Kito sa lolo masarto ni balebu bikim do baka vitamani Jacope. Nakabaliw. Sabi nakabaliw Sara, babi ni Sara bakaliw Jacope, wikim ni nabarong tikumay, na bese burubura, may Australia, may England, may Europe, bakatalang kini may Amerika, kikim do talaga na bese ni Silandi. Binaka bakaliw na nung nisya may nikuan, tamay dapat matatu, tamay bitang no tu bat ki Jacope nikuan, o siya na non italan no ani, bulan rin restaf may dikumbia, sa bulan ni sasangan daron ni kaya. Bulan ni bole-bole, ngole melambasa, kaya nanon gito rakabi kasama tusar tunggu na puno lebu o New Zealand. Babi di binaka nanon may wasea, nanon bula baka matububali, soliti ko na bipa kalong atatakiwa, kaya nanon nasasangan ni buli. Ang sama ko mati tsaka ng Hawaii, bikim nito ako Sara, ang nitakatunin na saktal na siga ni matake na mo ni malango, tiko talang nga so nanon tabulangi, na sema tiko may nabuko na sana baturang matuwata. Ang sa lolong saran bali bikim nito ako Sara, ni mode manda. Pwede manda Jacope, naka, pwede manda. Sa